Talai area quail leader, Tuitha area quail leader, Tuila area quail leader, Ningthi area quail leader, Ningthi Abana Infar area quail leader, Lanbalui area quail leader, Koitalui area quail leader, Lanbalui Bana, Koitalui area quail leader, Atsaina Dinga headquarter area quail leader. Abana base discipline hi asal ho recommend dung zuin e ho chon pha ke sale yong lewan an ve ho nan lan khan se nge dampi era kwel ama ho hi chi award ni award dang sim ding kitia le phat abichil je ki veman tapun hi che wa ni pulal boy manager amain atu wahin dang ka sang khat ichi amain ni hung pi ro pi se sel le kanom ve pulal boy dampi area kwel in mo chai ye mo ke pa me aban hin thil khat kan phong no me ke ho ke su mo hi ke ngai them mai uti ka ke su ve ke ti han lang yong la platform ma hi bang ke su chu ni mu su ke yo hen ke lep yong lai ba ke sei pon ten a ke su mo no mi yeng wen ka te ka no mu wen hi han lang yong le ai pi yong le yo pha long ke su thon nan tin khom pi ke khen ka awang chu ka su fal tho de wa hen tu chung in charity box ki bolin khang dong te hon min sul lowa pathin na to hi pandau ta ti ki bol na tu ni in headquarter area kwelin tuilang kola ding in tu khom phat na dong wen ama ho in yong sim lo wen chi azat hi yong ma hon jong head lo wa hen he chi tuilang kol area song li dalin hong lan tin anaki sim deu azat jong chu he sa se ngai lo ki pa ta je su min chi hung la pe le ti chu headquarter area thalanga kan pi ro he tuilang kol area song leader ki pa na thile jen hung thai tho thim yong la chun kho he inte các cái bài hát của area te pathin ni bon chan pathin ni bo ta ni prize jo jab le bol taw te kondang in to in program in kan tin hin kila in tin aban han chi lewan wa choi la ai sa pi dio 1000 voice hon ko ute ala chu thuta le ha ka
quê lâm cái hồ xì xì hung bộ đó đi nghe cái gì mẹ
lang copy diu hi muntina hepachan in taw nai ni piwa eon jong pathin hengai taw nau jalin kidang ta in hui le go hung ju ding tabang hui pi hung nung ding tabang om jin hiang le tunin ha che chan ge hi hul sunga hul ho yang bip ke cha in phatachan itu thei vinai le hi chan ge in puilong wa tunin ha dam sela ki khanil ha chan ei musawa hat chung ni pau pathin masapen ta min lopi ka hin thang vai nahi tun la hin vorop theng se di hi vai la na thu le ki pa thu se di hi ke phat lama min se khilom te te jin iti ki gin wang kum se len se khilom jin hai le se lo lai the lo se le ki se ling zo ji lo jin nin ki thu video ka ngai cha in atam timin new sim ho boin sim jang jung jin ka ting masapenin hichi conference the gospel music festival le conference di iti ki bolam ti thamcha kan se no min youth and music hi department chum dan jong le a director thakat a hi in chairman thakat a hi wang vice chairman a chum a hi in jikala hi tu chunga hi piong le thakat hi ve tia hi organize sung ki bol khoma organizing committee hi ECA youth department and music department a hi in koi machalin zo neu zom lo hin ching thei ta be ho chun welcome post get zo siang khon abul hin langkhana music department ki jin langkhana youth department ki jin tia ki chi khom hi ti hi organize ki bodan chung chang kain phon do ma san hian lang chule speaker chingan sitang ka resource person ho pa je lungdim IDS planning advisor North Eastern Council chule devosana elam kai ho Reverend Dr. T Jam Khutang ho kip register ECT chule Reverend Lalboy ho kip academic dean Jubilee Memorial Bible College Chennai amo thumin jong devotion na message patata le chule tunin jong pa je lungdimin khangdong hola athil ki khialnam ne thei ding na sata in mi kitip na jong tau pi no ne jin hitabang thupata ni huil pi jibin upapule reverend teni chong ki pa thu kan phong min he chule tu chunga speaker pa host a bol piu agent hun piwa opa di pau khulun former executive board chairman chule former ECM moderator jong hi in amal in sung mi te ho in speaker pa hi amana aidhun sawin phatachan anne tui don jong kyon kabat pi hi win mejo si ama ho dinga asung te khat ani hi thoji chun amo no jalin pule tu chu kingai lunan te ka tv nu mong selen ka win ke ho jong hin ya chu ipitiam tem ka kabat pi po win jin khat nei ki ti hi adia speaker ho vip jam ho nei ki ti hi ani te ki tension jap te ji hin yong le ama ho in mizo se bui pi ba ke ho na ba ta kam the je win opa pau khu le yang phai ho sepule in sung mi te jo se chu ga yong committee in ka ki pa naw kan phong bin he chun ke salbung village authority ho hian lang welfare committee ho nang chula youth department ho in gari kinga nei masim ton he yong le ya kai jo se hi tun la ho bung chairman secretary na se bangin ka ngai cha jo se nu la pai na kan thum diu hi tia hi kan mohon jong me jo se hi ki phalten aki sei chasun aki sei lo wang te pi hi win aki sei chasun ei pi hi win chule apulang asunglang ija kai jo se hi mi pi ki tit phat le yut raying de khusung kha iman jang la boina um hi jong le itabang mi asang ho hi welfare committee ho in phatacha nei vet tu pi win authority ho to hobung langa ho hobung lam ka nei vet pi win hele ke sabung hobung mi pi ho le authority ho sau pa chule jut ho chung ka ke pa naw sang ta kan phong win he amo hi polanga duty ji win asunga ka ki moto kha hi win jong le phatacha in ga dei bol pi jing vet ti hi aki che do ala bets be wa hi ki he jing hi in adanga ki ke to lo hi in ka ke pa naw kan phon hin tin chita ki ron chun anai pen khat nui langa layang phai vi hin hobung hin welfare committee ho ma hai jong le tu chungai chi conference ka music festival hi ni ki thu pi diu hi
salai zo satia tauna thumna le khani ki pi te kilonin amhon na certain cooperation ei pi vin hele le yang phai hubung meeting te ho va ho hen lang welfare committee ho youth department ho zo se chu ka jong ka ki pa naw kan phong vin hi chun ECA in copy len hi kum si ai bolo hin itamu hi kum lia hi in department conference ne lia hi in jawang ki to sa ho hi in women mission akito du jivin general ke wala youth ka hitawin kum khacha ong lo hi in ahin la koi macha tu ne gi ya hi mission ho le women ho hi ECA in hitapang conference ading hin grand api hi khenai lo hi in ke wa tu chung iba kilodam tin tao kitin ka tao win khang yun ho hi hoya ka kila adu hom lakni nei pe diu hi tia hi general department a ki thumna executive bonus sein board of account hon an saving assembly hon a sein ye chun tu chunga hi chi conference a dinga hi koi ma bol kha lo khang lai hon a chate ho dinga general fana pana lakni nei pe je win ECA executive board chairman vice chairman director finance director hojo sel executive board member hojo se chunga ka ki panaw sang ten kan phung vin he hi chi keu jong chai po in aban kan se be kit na lai win ti lai lai hi step lo hi i thing pe ki bol je hi in yong hi step ni sim pi win tia ka taw ki no le ain bol ta ba kit win ai le langa syntax khu huina se sep se nom hi in hecha chunga syntax ding khu overhead ding kia koi ding khu kati kinule kithum po nei pi lo yong la mahut hian tidana to kataw kinule in pikid win chati hawa engai lu mo mi ti ki he in ye chun officer director na di in chule executive director pan jong speaker pa hi ahung nia jong man airport na pan ai gala pi hi in la hai ta le ji nga jong ai ka tha pi gid di hi in cho jo si le speaker pai bui pinau le chilaya na kitong na sum asing lut na de hojo si sanction bol pj bin executive director pa le to khom pi hojo si chon ke pa thu kan phong ne he chun mission director pan jong charity box thin suna nei dinga he ki hoi gun sa yom hin 11 hours kaga sewa la ma jong ahung nom kinin kun kimner an chong 18 su pi le mission director pa chong ke pa thu kan phong in kisu bol phona gel mai theu lai director ho sit ki pisu keu hi in aminu lien pi pa kita hi in chiang phata chai lo pi win tu chun stage langan to dia kilom tam ta to the in ewai director ho jo sio to hi nu mei lang hon ka to poi tile director no amin mission hon ka to poi tile director pa amin finance committee hon ka to poi tile finance director pa amin executive bon hon itirana ti chapang hewa noi lai to sa hon tile executive director pa ki to sa le langa chairman pa to bon wa ho ba hin asinu phata chai lo pg na ki pa thu kan phong ne he chun e chi charity box hi pulal boy lungdim dampi ho sapu hi boina chum chobi lawa hung kha be se lo jong le ke wa jong ka si bin he le ma jong ama le je cha te ho dun kimner phata chan hing obin charity box hi director pa na thin so jo jawa ama cha dinga hi donate ai bol pinau ama se pin hi in ji chun chi ama le charity box amin kisun hi yang le pathinan he in khangla ho capital fal dihanang project ija kayo sia dinga hin koi pi ho jo si chong ke pa thu kan phong min hi pulal lal boy tamin tai pulal boy ho kip bank manager Imphal branch syndicate bank amale NEP P Rebecca Injong price hong ki hom pa chu participant ahung jo si chu alin jo price chu sa neu jo he ye chu mi ho hin price adi cha lo na dinga chu alin sa neu jap hiu he yong apum pia ding he je bank manager pa lal boy pulal boy NEP dai tu piu hin amani om thlonin ye chu na mani chunga jong ki pa thu kan phong ne he chun hol sa na le achung khuna apong mistiwan lang chule chikem sa na hin koi tului pastor area songa hobung ho jo si pontho ta en tam pi piung konin don di ho jang hobung an ki puin na sata ma hin pati ho nu te ho khanglam panalawin kem jo si he sa pi wa kitup ta hi
koi machan ka ki pai na ti lo wa kiam hi isia ko pi la denga anum loi hi chi piam tile asang pin ho ka tewa ki sutila ki e yo nim ki kun hin jang ke koi lu yang lu the dinga he ki sa sa hi in he ta banga ai bol pi koi te li pastor area sunga hubung ho zo se le na to nai ki to pi ho letrin ki tup ta ai bol pi ho zo si chung yang ki pa thu kan pong ne he stage a banner chi pen hi aning la honyal chakat akijin gala ki muloi nai wale ki mu hin donated by Asia Church Tuibong kitin hichi Tuibong hobung koma Tuibong hobung hi finance lama strict ta hin budget kha be sim jo wa sang khat la do yang ha sa hin budget asim jo me jo se chai jo wa khopi kon ta chu ben hin ho pan na ding in ka koi ve ka tiu le thu yon hunai lo dham ka te sumin pi pai bin chi hi banner hi Tuibong Asia Church in sponsor ai bor pi hin amo chong ki pa thu kan phung ne he chite kilan chun biyang hu bung hi kin le bong king an si kin in ibat len angai nai ma ta pai gel lo mai thiu hin chilaya decoration zo stage sa decoration chilanga ipp ham ho cha sai na pa na zo si le chan ge hi abona biyang hu bung in sponsor ai bor pi hin minu mi pa jong zawin ade yun ho hin chilai mong hi mi hi alhom pena som ni chung langa to hin ni li phata cha ni kholi hi thun kim ni ga ya choi to pi hin chole gari tire hong hi drum tin tun na pawam ham til amon ian lo ham ta nom nu umin aumin decoration hi achunga pian jong hamol seven internet na jan ra kan wat do watu ya na ka simwe tin chilai pi ham ki khai thang rong ko ita banga chu latest design phata design simpi ubiya isi hobung chunga yang ki pa thu kan phung ne he chun welcome ilaya entrance gate na welcome post ko yon simla sumtam ta lut ding hi in forest department churchampur division amoho koma hi ga ki thuma pathinia chu ki thuma monday ni jing ka chu ga ki po hi in hichi chuntunin amho hung hi yang la koi tabang forest department atong om thobin galmul pupu be am ding kata asanin forest department hotu ni hin chojo sin chi welcome post song hi into pg win Churchampur forest department hochunga default staff hochong ki pa thu kan phung ne he abanin fund drive ki bolna ti san hian lang war poster hona sticker hen nang alule pon hung ki silpi ja chum chung ki bola nin pan pi wai ta boi bol do ji vin jong ta banga mun tin le hobung tina hung ki taun ho jo si chunga ki pa thu kan phung kit win chun sticker jo ho hi di phailen EYD ho evangelical youth department ho in thingkang phai evangelical youth department ho in headquarter area khoer ho in chule boljang le bethel ho in chojo sin jong ja chal hela lam lena gari ne kham wa sumin hor wa asang asing ni muji bin pontho ta conference ministry kar ju ho jungan ki pa thu kan phong ne chun water supply hi tu chung ning thing the jing tui hi se lawang ne he dun nidang phat dang khopia hi tui don yam poi tai mi goleu hi in tu chunga hi tanker ho sintex ho dim phat le lungda man la dung hi tu nya la apulang ge achop le le jing ho hi in tu hi ning thing ta na min chi ho yang kon ham tia le pu thong le executive engineer PhD chule pu mang khugin ho kip IPS SP Churchampurin amani hin tanker ho velo chun khabile civil awng tin khabile police department awng tin hata chahi APG wa tui hot ning selai man thi ji win tunin SP pa le I pa chunga yong conference minin ki pa thu kan phung ne he chun marathon race thain ding jing ka chun IPT ham alam kai ho yong kanama tho yo lo he pia hung poi la la tan he lekin labongin gari hi niong ki holina le nie ki hol pha chun ki adon dana ki pen le lie ki muin hi cho chu ngarin to chu salbunga panin saktiman khat pudi thong len hi in chule golang manglin thang tu chunga chi construction secretary pa misau la avam chule pungam ho to thang MDC pu bijang hi in chule pu khailet emsongel bas hi in chi gari li in to pi ho jo si chunga yang ki pa thu kan phom ne he chun
ajawa gate iseu hi a post to forest department MP ho jong le atom na ho ngai jin chi pule jang bijang hi in chief of mulin village Churchampur ama in cha entrance gate na pi thu kita jo se le pi ham alim tamta anunga mam jo se aman sponsor ai bol pio hin tu chunga welcome post ki tung jo se akigel chu mi boy de ya chu ni la ngau lim kila theding jing kalang kila thedinga a post an nang achunga bot sai na hi bon na hi flex printing a ki bol so ke hi in yana ge lo wa hi no lim kila le ding gel na hi salbung dut nage na pa na kho te alang nia ki bol so ke jing kalang kila man lo ni la lang kila te dinga ki bol hi in chu entrance ge na hi pule jang tu pi he chule DTS principal pa le bun ho in school hoi phal pi wa asung ho hanang classroom ho nang ho in jo la bon ai ja sa jevin DTS bun ho le principal pa chungan ki pa thu kan phongin tu chunga common me si hangjol hobung mo pone ki pi hi in jana ne ong kimin to an ne lai ding ong ki umin 24 hours ku chia khu mes khu ki honga hi in cha bui hodinga hi chi pontho ta bul an le tui hin CMP wa an sa tui sala hung chana hangjol hobung ho chungan ki pa thu kan phong ne he mundanga chan hon ho ya ni khu thai sa ma pi hin ki ho tun ha ka phun hi ani khu thai tai chule hobung thil ki lo jo si hi tam ta hin item ki sei jo jai pontin hobung ho ang ki lo jo sinin phal pi ni jaw ka ki pa win yam ti a hi kong tha na lang wa hi asi abalam jong le mundanga ki su sia hi lawang chu thei mundanga ki su sia hi lo po le khopin a hi sia hi phot phanai le chun phata cha ki hon jong ne li ni lo kan dit diu hin tin pathin oi che ye wa mundanga ki su bong ho wang hi ki ho chinin ngo diong ka ta sang di hi win cha siu si chu jing la thai ola yong isim phat diu han lang nen to nau chunga hobung ho jo si chong ki pa thu kan phung ne chule aki chai di chatai era khwer tu chungin som legit som la ko hungin cho jo se jo in participant wat ai pitawin no jo se chong ki pa thu kan phung win ko hin ka ba ka pi do lo wa mai no ding gyal na hi abong le ka khan ji win ha sa jam ho A class B class ta hi kan khat abong kan kiam go ki khul ha sa gyal ho me tu ta ta ni ki na ha sa lo khai diotin anum sa gi ho jang gan thei ta tui le changpa le ni yom ki ne ki hon kalungo dongin kiam hun khol le hen lungdon min galai gel ho ha san de ti num na sa bin num san de ti ho anagan thei ta ba min ai piang le hita banga chu no ding hi hoi choi pi thingan chang hin sumla pai la ha sa in yong le tun la phanin adi aki gel ho la a khodi san ho makhutui la area khana no mohin tu chunga hi nia ki khana pat na hi in makhulu area hi in tuilang ko area hi jong le che hobung mi te hoin am ho chan ding si ki bol ho in pi do pi wa ki ho jong kapu gi khat jang khai ta hum jin hobung ho chong ki pa thu chi salbung hobung ho chong ki pa thu velen kan phong ne he chule kwer hon jong i chan chung wa hi lung lai se la yum diu le hasan ne wa jong la lam ka tui ka jong le tu lai chu ki phone tho to thi jing hi in copy ka cha jong le jing hi jong le problem ni wa ki hon kapan na theo mai le conference committee ho ko mai nin hut na lai diu hi chu pathin mena ha asa kha le khai ki vet tu jing diu hi nu le pa officer lam kai ho tam ta in tu chung hin sang som li som nga tu jong min ala tu la hi tu ho officer min ki phun na phat ai ta lo ji in pathin he su ke in ki hon ke he su ke win cho jo si chungan ka ki pa naw alien di sanin chin tu ho tun ha yang phabe amin amlo yang amin chi chu hian lang chule adin tu chung hin finance chairman pan phun bangin khang dong hi mi jathum lang hi amin kala khom wat tham khat sang khat an piu yong la tam pi jingna khai sa mu le som thum la thum jathum la som thum la thum ma pan hin respond hongin chi a chu sum la pai gin cha sa hung la sam jabin hi yong le chi chun khang lai ho da a hi chou na khat a hi ta kilonin ipi ke se wa ngai mi pa ho yong mi nu ho thu hi banga hi mi pa ho jong hi it ki pasal sa wa nga nu mi ho ki khop mene pia ki pa lal bon tu chung gul law jon nga ho phalal jabin gol ha officer tam ta amin hi jing jong le sang som to hi
pasal ho langa om hin amin chu le sumpi ho ki phong ta lo din tunin taw ne ni pitawin hiyong le nunga ho la hin mi ni amin gol lang ho dinga challenge bol na ding ka phong do no min chu nunga gracie mate ama hi ho he ding tui pi chunga kunga na tong ho hin ama hi Emmanuel Church hin ama hi na chiman kita in ahung laya kisaya chi nunga sumin thano hin aban le nunga lalam dongal bizang ama yang sang soman tuin ama ami khabi hung ding ho lalam am nu be he lang khamin ato no ni ke bang chan he in kung chung ana tongai han ai ba am ho department zum zum ke pi te win langa konomin ma chunga ke pa thu ga phung win golang service board hija no manunga ni ipha lo hi golang oi ke tha pa no nga ye ya chu abanin tu chunga hin sumla pa ya ihon koi mo ko ma koi mo ko ma kati itu mo jong hi poin pathinin alung so na hin to hin pan piwa tun la in ama hung lo ham ka amu jap tai in pila re sim tun la hung hi jong le ama speaker pa ti ma hi in pi laram sim founder chairman pray for the world chule amala staff mo in tuni in tangka sang som nga in pi bin hai le aman ito khom du heti banga chu enrollment form lang tam time win si chu ito khom na ki pat na jong hi in min thil pha bol le hon bol hungai de hin chi speaker pa na mi to ministry thakat hi in ato khom ai ya chu kitimai le speaker pa jala in pi hi in ain la pathin ho san ja pilar si ma pa nai ta bang muji rin jong amal stam ho jo si chong ki pa thu ga phong ne he Bible quiz ailam kai pu golang hem khomala nunga hoinu chong ki pa thu kan phongin recording secretary ki khop khana hip area kwera pa na nunga khala golang ka kada hi in area kwer som lagi ni apang so jap lo jang amin tin jong le aphana dai lo hin tin recording secretary hong pong ho jo si chong jong ki pa thon ki phongin gam khat nunga khat le gam kai khat golang khat ki to khom sa hin cha chu phat chom lo le ai ba kilo chum te hin tin na ki to yong chu phading loi khom na dang phadam tang ki gel hi in no yo si chang ki pa thu kan phonge chun tu chungai chi ki khop naw hi live telecast a phata chai bol pi ba ade NTC network te chunga yang ki pa thu phongwin in langa be ho pan yang comment chum chu bangin in langa hong thilon phata chana ve ve ti ho ke in mobile ho jong hin tu chunga thu sei pa pathina mang cha thu sei pa ke ya na ho wa ke comment ni khat na chun thu sei pa achom thein a pha e ti khat amin kha chun thu sei pa hin khang do ha ding in di sa ding a pha chumin ti tiamin kha chun opa kha chun thu sei pa pathin thu sei sung hin thu sei hoi ta ka ngai in amai na kap so ni win kalunga phamo ya amai so pi pi na kap du hi ti tabang ong jin comment chum min chu ga la hon phata cha na ngai the hi ti si network te ji hin mo chon ke pa thu kan phong ne he chu ngai che light and sound ya ka ya hi dabla ida in boi pi wa adin pu mang lun ho kip le pu ra zu chu ngai jong ke pa thu kan phong win amani hi sumya bia lu niam di sum kal deu de kyo ningkum langa sanga homa chu kapi go nun num no la kapi deu da jong la pi de nga hi ki gu ka hi win ta banga chu midang boy lung sit le ti hi in amani chu ngai jong lai dan sound ki tup ta arrangement bol pi umang lun le pura ju chungan ki pa thu kan phong ne he chule i boy thei be se win ki khan ni lai ta ni chi mu jong le jing le ta lo de ji chun tu chung hin koi machan ki pa thu na se lo wang wa chu construction committee ho fal dan hi ni danga chu go mol jol ki pha a ki do thing tu ma ki do la chu le thin a chi tu changa hi kumut phata cha plastic kumut ki tu hi in chule partition voma hoita ta ki bol hi in kumdanga sanga chi ki tum hen ai wang ai ho chu ka ki pe ti chu jap lo chu hi tho in tin ka ki pe ti sa chu akijan tama ti le ki chai dan hi in ai pion chong thil tha khan hi in construction committee na to na ho hi in ye chu ke ho hin ka ki mu tu hi win paten no min ka ti hoi lang ge ki no tam kan ko din hi win hoi lang an hom finance committee ho lungset ten finance committee ho lang hin kha bi hung lai do ta di wo ya so da lo hung ta di wo chairman pu sei lam hin
secretary puno yang kalau pa hin naw dam lo jin puno yang in charge ki koi kinin tla team hoyo se trainer nu hoi boy telang hung tadi wo a step nui pa khon nui dan khan ka ding min la kili sa no le helen nim be se hun kal do chairman par khon tu ho secretary par khon tu ho nami ho che tho tau te pasal te na tun le chairman pa de din ama hin kar kha ne yin am lo niong le ki jang cha hi ka tau nau chu pathin chairman pa kar hi khopi ka sin sit sa hin khopi jo phalawa hi tan te tia he mo amo group tau na kan ne kha dan cho a pha sa gari yang ne yang tu do hin je chon mo chunga si finance committee ho zo si chunga hin ki pa thui phong win an ding dan min lang apan hong phal ki tol construction committee hong ding hung kit wo chairman pu jam lun tau thang secretary pu manglin thang gol lang he chule a member ho jo se ban banin chi chairman pa dokhan tungo chairman pa secretary pa dokhan tungo abana mangpi abana hethong yang gol lang he thawanga mi secretary pa dokhan khabe ga tungo chom secretary pa construction secretary pa physical secretary pa walang manglin thang hense no male pu hense hungu gol ha gol hang manglin thang ka ase nomin ama hin Shaktiman aniyin bolero yang aniyin sumholding fat le bolero kaja pijiu gukpum kaiding phat le atam zo hi gamsawa koi man season ja Shaktiman kimujolo ama hin akho le hen mer hasul pha mana tola gupum zo se gam nang danga pana hi an kai khom hi in tu chunga hi Shaktiman yo to mi rom phat le bolero yo to ama yo hung ki to hi in an ku te in ni ve pressure message in thanu chu ami nei me na manum wa le ato khom pi ding nuwa khat jo him pi tha ve na tin chu kayo kasay ay naay sa pun message am na line ka koyin tu request ka dai jin adin tu chunga construction department ho hi finance ho chu ai sai ta in subla pa chan se tam construction department ho hi chi hol hi advance ni som masanga hi an tong ho jo si te chi a frame pa board ho hin kum tanga chun kim niang lo gu ki kan jing hin tension tan ki umin chi a fal na ho jo si ki pam the jing in finance committee ho le construction committee ho lo si chon ki pa thui phong me ne ki khin jap na la ba ni reception department ho yo se kha be hung ding do ki vo no set ten ha ken na min ko ta pong e committee ho ka ti le na ke du he chi mi la ai min ki ko ki no ba hele mi ho lu hang de tai au ma sapa hi upa sulun tam the yeng upa sulun khudang lang hin biyanga pa hilo reception committee ho adang wala ai khulanga adang ho reception langam hivin thingke hom loi te se yong ka yaw win ai wa te se ho hi ka se gam lo ka se sa o hin tham khat mi hum ki phinta te ka ti phau le te se sam ka ta ta ngomin upa sulun hi te se ola khang dong pen hi in mo jo si sata pan naw chung hin ki pa thuin phong win ki pa ba san pathian than nei jong la amon ato je wa hi sumla pai hol wa na tha sian je wa hi chan hung je khabi khot ga bia piu te lung se ten mo ne to pu win tit asar ho lung se ten pu thang jamang finance committee hol physical hol lung se ten to pi win lang asar ho pu thang jamang AWC secretary commander hi in amale team ho si asar ho hung lai tho wo asar ho fal hi win pu thang jamang ho yamam ka sei pi hin kan ko din ve ka ti hin so jab ta le ti ham lung se ten to chung yaw lo music committee hol ju committee of amin kun chom am je win ai piong le ki ho chu tan tin ka hau si jang nei khat ta win ka ting to chu ka ga bal lum hom ta ka ko lo hin youth standing committee hall le music committee ho ka ko lo ho chunga ngai dam kan thu me ho ani hi je ben chu tan tin hung wo fa asaro kha ben ki go bolung set ten
asaro hi commander pa khon tu ho pu thang jamang ama khoi koi te hi in chi koi te lui pastor area hi secretary ya hi general secretary ho hin mi ho command the na khat nei ji wa my leader hi in a team ho jo si khuchom chom hobung chom chom pan ho jo si nong se te lai hong din pi vin lang ama ho hi advance ta ki ko yong he point lai tarik gup hun ki ma hi in ama hoi tarik li nil ha amun mulnu ma ki ko kho ma hi cha che appointment ki bola tarik nganya meeting a bolwa tarik gup nya hi hun ki da to pat no hin hitabang ta to fast a hivin asaro he fal he asal ki ti ha dan dan chu vut vai khu chana movin cho lo se che lo se thi u hin kana thi su ke yu hin smart ta ki hoi sa yem lo hin golongon asaro nunga hon nien thim na mu le apon thoi na ti diu angim ho sa na ki pa diu jidinga na de than diu nunga hon golongo asari ja thim se su ma le ama na ha to lo hin ta nien thim de do ma le ama hi jidinga pha hi tia hi tu changa hi sundung la nien thimbal bul diu hin ye vut vai khu ha na hi in ye chun alim la the thin la wenang asaro jo si chunga ki pa ba sa na in welfare na pulang yo se vat pi amo na sung yo se hi e vat pi je in ikinung mu man ki ta lo ding je win pakai minin ki pa ba san en ado ho ha sa yo la khang lai ho yo sin khot be pi te khat ve ki pa me na to agim nau chunga pathenin pathe na bo han lang asar ho yo se upo ho yang in chen lo chen awang pha win lang nunga gol ho jong pathenin chi na thep na nunga phata ta gol lang pata ta na pi han ka ki pa e asaro itipi kitabin lang ajo tiang le toa boss ade katela sot wala ajo tiang le khang do ho jong hi gosem pengkul phi chule him lei phat cha he bol thoi tan chi minu mi pa te ga ba sa de katide sot diu ta in ajo phale bol diu hin tin avenom hom da lai thin tin chong chu he sa ta ba ka phon hin lang tun ha hin sau pi jong le phon khil chum kit te te di hin phon khil phon wal om le pakai minin na bon chawa mimal han nang hobung han department ho jong na ngai dam naw kain thumin kum sang ni le som le gate ECA youth golden jubilee a kimuto kit dingin tunila ang khomojo sin na bon chawin conference minin chibai kan pi ne he ka ki pa e kanilam namano tautin hudi do within morning lam kai vintin khalo na khopi di jebona sa di wahin amao ki gonjing layin closing ceremony hi area ko reflect pe do na ki tipen hi lam kai han boda taute ti je uchun to lahi bona din sautin isa zo zo le conference kum khana upa s khai khulam chairman isiain changa chani se nom na sein tin patin ko ma tauna mana hela kichu conference tu ki chaina hoi dingai tai bi pyo bon in dingutin hanom tain khan lo na ku pi ti chu khut pe anom en pe ngutin cho ten sau ti lung day khen na ta lo ding ilen now hi khen na ga ma hi in ki pa in all hung nge u te khen lo na ku pi i hun ting le min hilu nga kingai be tante
tunsa dun kipalasan Huhing puto kami umlauding Pagkay sibay taksan unding Christine Galvan itunjayin Ilan na mong tinagal daw singin Umti-ute hangsan kain Singohen Agaw ta sa bangko na ho Yitin at haadong singdingin o Kipan diken kita hite Kupi hunting le Kamtinami iji komun Pagkay tuwa gipol komin Pagkaw puy na nomini kipaoy Hila kyan na ni ahong hong Kyan mau na kupi hunting le They see the him who's in him Itay danle inupanin Iumtay po'y kaya nagamahiin Kimugit din damsel chiun Huhing puto, hindi umlauding Tulong sa talawin patin koma tao na anamang presenta. Ingay luwa kapaw data patin tusung Zut Conference Camp Music Festival sang nila som nali khati dinga pakai buinata taong teola banho kina bautam nale extend le
pakai thina man natam ta tu thin na la tarik gup February ke pada tulisan tunila phat ke pa ta san ge ai na laga wanang ma ne kai hoywa ne piwa pakai pathen ka program po khum kha thia ne koi ta jeven pakai na min ka thang ban na koma ke pa thu ka sin he ima jo se bolte pakai pathen tua ke para kumli zole zut conference ka man kit diwehin hisika a zo he nangen khat chani pi diwen ade dia kacha ka naw te ho khanglai te ho he na phat the bo na to du din mun sanga to para kumli zo wa he pakai ta salam yallang hagaw lam yallang themna chi na lang yallang himalam zo sia asang zo ahoy zo aphazo alo pi zo a nangma thangwa thela nangma ho the dinga pakai phathi bu ding na ko mana pan pina ka thu men he tu chung hin pakai nawa sai nala ja chu chum ngai no mum ta ta ho tam ta ka ngai lawin sala naw te ho a kunin sibana sun pu speaker a kunin zo ne na tu pa sermon hoy ta ho pakai e so the de wai khan tu sa the du hinna tu patam ta ka ngai lawin epa hiso agin be ta lang i zong le nang man sala naw te isangai lo zo selung tim sunga nang man na su ging zinga hisina phatte bo na kachanova pakai lupina kamu na diwin luse ta main ka khen ngun zo nang man phatte bo pe tin na ko mana pan pe na ka thu min ai sila pakai pathen tunila ki khen ding loi ko mumin sila jinga